KLD atumpen trok siang deng lamet kurulong kamteron apan kachiki mo arani paman ponji. Jueling hi kachong dado na dimpen hem kachewang bomahut guapen Mumbai adak ing bodet. Ni troksi playing alo Carbing Long Mas Council kachari jiapan aklik plat do setland. Cardo nili Carbia berta tan bang thare chesong teron non bertang ton pen arjek tha. Kevang jivu signifying korasir ke parni rangsna serpo cultural hall lurulang sedipu along troksieng deng lamet kurulong kamteron apan kachiki mo rani la pen krung saya mai ke pedopon jiapotak Carbi lamet amai kongchun bang kamsing han sepen berta nang pale. Carbi alam ketok alam the kapacheton buat happy and ponpen kevang jivu signify inkorasir ke arni rangsna serpo cultural hall lurulang sedipu along Trok siang deng lamet kuru longkam teron apan kachikimo arani lapen krung sayamai ke pedupon jiapan KLA akon chunbang pen pachinipon sayang deng ating pen ada por pioneer kepapor pen Carbi lamet amaya say hem rong thang dipu along lamet kuru longkam teron mohor athengno melur ke kai lapen mirapu ke pajir padupon ji lapen labang sopi ada por pai kepapor pen Carbi alam ketok alam the kapacheto na puthak krong sayamai paduponji. Wo signify inkorok siarni jirkeneng police station ang kang lumsajang arong amekar karli tang sikaring hiya supo juel inghi arta ingkoy goalong kachongdado na dimpen mithang hem kachewanga hut bombe adak ingbodet. Ahemasor adonarap atumpen birdanang kipiateng ke kedamtang wo signify krepliarni si mithang hem kachewang bomahot chloroform ke pangnim hagajok ko swadim along tong kelirok no ni pini arni an ruini pleng tanglo lapen hem nang chilele netlo phone lo seta lele pusi kang bodet ani pen pherang ke tumapan than pachini pon chloroform ke pangnim mahot ajir po bangta ke chulong lok ajok apu arting lo lapen jovel inghi apan ke train ke dam voyajok rabdun thek thedetlo seta ape mobile hehoyan ke kidun etlo pusi phone pen kachingki ahot han pusi adon arab atum pen nang pachini pon lasi komade abang kubang pi ke theklong atum do pulote 7035 492649 a number along nang pachini jiapan tuning ri pusi kang bodet juel inghi ani rusila inghi pipen pachini pon. Kedamtang wosik inkora hiniarni Carbing Long Mas Council kiliga vodla kapon dedapi wosik inkora siarni anke nitroksi mati hiti roi pleng tanglo non puta Carbing Long Mas Council kechari japan aklik klak ing samria sonsi dolan nitroksi pleng edlo piniarni anta Carbing Long Mas Council along chairman apen CM kiki tek terega jok Carbing Long Mas Council secretariat along kaching turakam Chington Raylo Baing korapli angbong chairman apen CM Komadlo Raikom kechupo laso karju non malom Carbing Long adang ding dang ilanglo Carbing Long Mas Council arona lo atengke Carbing Long Mas Council kimi kechari ponjia pan prang sike MEC apan semikuri patang ponpo ladet api Carbing Long Mas Council amai kachari ponjia pan chairman kilik padupon po chairman kilik padupon den api pulote CM kilik padupon po akimia CM pen CEM atumapan ason saikam apadeng pajer ponpo. Non malam so por apandhi na parman berta mington ponik sine. Bor beleg dhornok gundho ahi ase je? Juti loga asolote yar arot ki ase? Yar arot ase Kans Horio Hotel স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39.
Chandrapur Bogasan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pipotot birta lowang tuloy. Indian Oil Corporation pen wo signifying kadrok siarni Dimasao Rada Parman Pradhan Mantri Ujwala Yojana Varsai ki pipang chengpon tanglo. Haflong Cultural Institute Hall along Pradhan Mantri Ujwala Kangpu Amai Pidupon. Dimasao Sor Kadogove Bang Suri Sira Bang Paruner Kebra Bang Plikep se Abang Pia Tumapan PMUY Akira Pajur Ponu Pusi Mayalong Tiri Kamahin Pen Pachetak Pon. बेटी लोग जो जाके बहन बनती है बहन के बाद माँ बनती है माँ के बाद दादी बनती है उनको कैसे बताना है Kangpu Amai Long Dimasao Autonomous Council a Chairman Ranu Langthasa MP RP Sharma Deputy Chairman Him Bahadur Chetri Medical EM Samuel Changsan EMST James Rankol Principal Secretary Amar Rendro Borua Deputy Commissioner Ranjit Hajarika SP Vivek Raj Singh IOC Manager Gojendro Pathok Penchenglok Pinangan Ketigadingatum Chitongdun Hauragat subdivision ang kang okereng lapen rong berong tak arong malom langkiti kitoy loklang arve ke jang achite kachian ejo Hauragat subdivision along pinangan arong along lang to sai pusi nilitum Hauragat kat news na perang kepen ladak birtanang pale arve akile ke jang piga jok okereng di company korkanti kelai rong pi ke haitiron kampuria rong pup dikharu dikhalipar Durgapur Baroy Jonkar Highway arong along Langroy alang Inglum Silo Langroy alang Kanbaga Jok Rong Arlo Lang Tuy Bom Lang Puta Rong Maker Kat News na perang Kiapam Han Pachini Jokalebo Kiman gaw hoise Kiman gaw mane etu Pilipura dhorilo pray 20 খন গাঁও hobe ki nodir pani etu Dikharu aro Orkathi aro Digol pani nodi no এতিয়ালৈকে কিবা ফেসিলিটি পাইছিলে কিবা সরকাৰৰ পৰা কোনো মনো আহিছে বৰ্তমানলৈকে আহা নাই কোনো আহিব নেকি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই গৰু ছাগলীবিলাক সব ৰাস্তা Birta bang kelapan si Kangton Poniglo lai bom tha kad news na domi thakme kurang thu